Webafowethu sumaskandi asibancinyanga, sumaskandi sibakhulu. Akusho mina, kusho nanku umlando omuhle oqhubekela endibeni kaMaskandi-ke ngaphansi-ke kwegama likaMthandeni umfo kaManqele-ke igcoma elisha-ke insizwa-ke yasemdletsheni. Njengoba-ke ezobe emele umaskandi-ke laphana-ke kuwona-ke umcimbi-ke omkhulukazi-ke laphana-ke kuma-Metro FM Love Movement. Lento bafowethu-ke isho olukhulu endimeni kaMaskandi, ikakhulukazi ohlangothini lama-Red Nation. Ake ngiqale nginibingelele bafowethu la kusiqiniseko SA Media. Uma uqala ukujoyina leli khasi noma ungena lapha-ke ngicela wenze ubulungiswa-ke ucindezela i-button ka-subscribe-ke uphinde-ke ulike la mavidiyo-ke enginenzela wona. Webafowethu-ke uMthandeni igcoma elisha umfo kaManqele-ke laphana-ke uthole ithuba eliyingqayisivele-ke lokuphinde-ke noma-ke ayodlala-ke laphana-ke ku-Metro FM okuyi-event noma-ke okuyindawo la khona-ke abazobe bekhona bangabaculi abahlukahlukene. Kwathiwa nje kuMaskandi cha sifuna uMthandeni base baqoka yena-ke laphana-ke ekuthini-ke abe yingxenye-ke yalo mcimbi. Njengoba sazi bafowethu ukuthi-ke kuMaskandi-ke laphana-ke sinamaciko more than-ke 50 or 100-ke laphana-ke, kodwa-ke kufunakala nje igcokama kuphela-ke laphana-ke. Lento isho olukhulu kuMthandeni, isho olukhulu-ke kuMaskandi, isho olukhulu-ke kuMabhinca. Njengoba sazi kamhlophe-ke bafowethu-ke ukuthi-ke lesa stage-ke noma-ke laphana-ke ku-Metro FM-ke abantu abajwayeleke ukuthi bayabonakala-ke ile eminye imiculo-ke nemiculo-ke yabantu-ke abamhlophe-ke laphana-ke phecelezi-ke abelungu. Kodwa kule game bathena kanjani siyofuna uMaskandi, ngaphandle kaMaskandi siyobanika nabantu. Akusho mina, kusho abantu abadinge igcokama njengoba-ke ligcine likhona-ke noma-ke likhona-ke kwi-post-ke yalo mcimbi. Bafowethu, lo mcimbi into engenza ngikhulume ngawo ingoba ungumcimbi omkhulu futhi imicimbi yesilungu ehlonishwa kakhulu. Kodwa babonile-ke abaphathi bawo ukuthi cha, noma ngaba khona lo mcimbi siyamdinga umuntu wesintu kwalandiwe igcokama elisha uMthandeni umfo kaManqele. Inhlanhla-ke le bafowethu enkulu kakhulu, into engavamile ukwenzeka endimeni kaMaskandi. Thina sisiqiniseko SA Media senza sure ukuthi siyaqinisekisa sikuvezela njengoba kunjalo ukuthi uMthandeni umfo kaManqele, umholi wama-Red Nation, uzobe laphana-ke ku-Metro FM. Bafowethu ilezo.